Imaynaya munasqa wawqimasi walellachu napaykamuyki kay p'unchaypi porque tinkunakuspa kanchik kay programación de escuela sabática quechua parlaypi. Masqa kusikuy noqapaq qankunawan tinkuy. Chayrayku Diospaq khuyakunniwan noqanchik qayarispa kana kay p'unchaypi. Yuyarichispa kasayki pichus qanqa warimuyki uyarimuyki. Noqanchik kay tercer trimestre de lección de escuela sabática apaspa kasanchik yachaspa kasanchik kay libro de Marcos manta. Ichari libro de Marcos noqanchik ñawirinchikña capítulo 1, 2, 3, 4 ichari 5, 6 tapis. Asca experiencia esta cuentawanchik Jesucristo kawsayninmanta, Jesucristo llank'arisqanmanta chay hallp'api chay tiempopi ichari. Kunantas munasqa hermano hermana kicharispa lección de escuela sabática niwanchik haginata. Ukhunchikmanta hawaman ichari kay lección número 6. Imata niyta munawanchik kaywan niyta munan kayta. Noqanchik ukhunchikmanta pachaqa hawapi rikukuspa kasun. Imaynachay hermana Linet nigiman. Ari munasqa hermano hermana. Noqanchik simichejqa parlan ukhunchikpi kasqanmanta. Chayrayku Señor Jesucristoqa qayariyta munan mosoq kawsayta qampi. Pero ma qayarinqachu hawamanta ukhuman. Qayarispa kanqa ukhunchikmanta, ukhuykimanta pacha, sonqoykimanta pacha hawaman. Chantaqan restaurasqa kastiyki, allin kastiyki sonqoyki ukhupi, cuerpoykiwan, espirituykiwan chayqa seguramente uyaykipega hatun kusikuy kanqa munasqa hermano hermana. Chaytatas reparanqanku ichari pikuna runa masiyki. Entonces kay tiempo pega munasqa hermano hermana libro de Marcos capítulo 7 cuentawanchik imaynaqa aswan importante karqa leyesta haych'ayqa kay judiospaq fariseospaq. Sumaqta paykunaqa yacharqanku, ari, asqa yachayniyuq inteligentes karqanku, pero paykunapaqa aswan importante karqa imayna pay cumplikunan karqa, cumplinanku karqa runa masinku qhawanankupaq. Chayrayku nisuma nichari apariencia, chayrayku paykuna karqanku hawallata sumaq rikunankuta runa masiqa. Pero maya chanchichu imachus karqa sonqonku ukhupi. Chay capítulo 5, 6 willawarqanchikña imaynata paykuna a veces sahra karqanku ichari Jesucristuma valechichu karqanku. Noqayku yachayku tukuy imata nirqanku y entonces kunan munasqa hermana yaykuspa kasun maychus kay tradiciones Diospaq mandamientos ninwan. Chaypaqtaq invitayki kicharinata kay Marcos capítulo 7 ichari versículos 6 y 8 noqanchik tarispa kasun historiata. Maypi nin hinata. Chanta Jesús paykunawan kuticherqa. Puraq uyas allintapuni qankunamanta Isaíasqa sutincharqa kay hinata qillqasqa. Kay runasqa simillawan yupaychawanku. Sonqon kuri noqamantaqa karupi kashan nispa. Qasilla paykuna yupaychawanku. Paykunaqa Diospa yachachisqasninta hina runaspaq kamachisqallanta yachachinku nispa. Jesus tarik, Jesus nillarqataq. Qankunaqa Diospa kamachisqanta saqirpayaspa runaspa yachachista qatisaykichik nispa. Recordana yuyarina munasqa hermano imaynataqa wakin apóstoles yachachisqasnin Jesucristotaqa rirqanku ichari hora almuerzoña karqa. Chay mikhukunankupaqtaq paykunaqa usqayta yaykuytawan mikhuykusqanku kuchara hap'iytawan. Wakin fariseos judiostaq kay reparasqanku. Jesucristuma risqanku usqayta nirimusqanku imaqtin kay yachachisqasniykiqa mana yakunkuchu makinkuñatapishi nispa. Imaraykuwan nirqata Jesucristo. Es que chay tiempo pega chay judiospaq fariseospaqqa tradición karqa mayllakuy hermanos. Imarayku ichapis noqanchik yaykunchik bañuman mayllakunchik, ichapis noqanchikqa ima wayk'ukunapaq makinchiktaqa mayllakusanchik usqayta ichari ama ch'ichi waykunanpaq. Entonces
Chay tiempo pega wakin discípulos el sinónimo de limpieza mayakoiga. Entonces discípulos gongasgan wichari, pero fariseos tradición carga. Mana mayakunach ichipachu, sino purificación, significado espiritual hapisgangu. Maki mayakoga mana chichinchik orjokunallapachu, sino limpuchakuna, purificakuna, ukunchimanta pacha. Chay tradición tapayguna hapispaga siguergangu. Sin embargo, Jesucristo kutichispa nergay, y marayguta hanguna chay hinata puni qhawakuygich yachachispas nimantaga. Ama mana ganguna cuenta kokuygichis. Simillaygichega miski parlarispa kasam. Simi killachikwan sumata gangunaga munakuaygichis, pero son golgichega karupi kasam. Hermano, hermana, kay fuerte declaración y chari, sinchita Dios nichik piñakuitawa paigunata nergai, y marayguta ganguna, son golgichega karupi, y marayguna kaita, porque Jesucristo ga kawan, hasta oro kunchikta, y chari, yachasta oro kunchikpi, y machus kasganta, yacharga, y mainatachos kay judíos, fariseos ga, simillankuan parla karangu, pero son gonguma Jesucristo ancho kasarga. Hinallataq niwanchiki qankunaqa yachachisqasnitaqa uqladuman churaykichis saqipuykichis runaq yachachisqantaqa qankuna qhatisaykichis nispay. Entonces, hermanos, a veces cristianos hinallataq iglesiapi kasanchis rikunakusanchis hermanos ninchikmani imaqtin kay mandamiento ma haych'asaykichu imaqtin qam faltasayki ma diezmasaykichu ma sábado hamsaykichu sumasta ley esta munanchi cumplinata. Pero kaypi Jesucristo usta lingrinchi estiraspa niwanchi aswan importante noqapaqani sonqoygich ukupi imachus kasqanta. Sonqoygich ukumanta imachus lluqsimusqanta. Sonqoygichikwan imatachus ruwasqaykichikmanta munasqa hermana. Entonces Jesucristoqa chayta yachachimunasarqa paykunaman. Taskispa ñawpaqman lección de escuela sabática millawanchikta imaynata ichari wakinkunaqa ningi makisninchis limpuchu sonqonchikchu limpukanantiya. A ver, imaniykichik qankuna ch'aqwarikuna ichari makisninchikchu astawan vale limpukananta o sonqonchikchu astawan vale limpukananta. Libro de Marcos capítulo 7 versículo 14. Cuentawanchi, marenchis astawan importante casa. Historia cuentan hermanos. Uktawan runasta, wahyaspa Jesús nergan. Tukuynikechik uyariwaychik, entiendewaychikta. Mana imapis hawamanta runa ukhuman yaygoqa paytach ichichanqachu. Sonqonmanta lluqsimuqa runataqa ch'ichichan. Pichus lingriyoga uyarichis nispanerga. Hermanos, wah declaración takay pitarispa canchis. Y maraigo, niwanchis Jesucristo habitaba runastaga nerga. A ver, nigichis urta. Maganchus casan, imapis hawamanta runaq ukuman yaykoqa paita mana paita chichichanchuni. Yaygoqa paita chichichanchu. Hermanos, mana chichichawanchichu. Imatachus noqanchik, a veces ningui, imachus mikhuykicha chichichasuyki. Sin embargo, kaypi Jesucristo niwanchik, imachus sonqonku ukhumanta lluqsimuqqa, chaych ichichan runataqa. Chayrayku niwanchik munasqa hermana. Ichapis noqanchikqa aswanta preocupakusanchik. Iglesia manga sumaq vistisqa rinaytiyan, sumaq mayllasqa, Bibliayuq, carterayuq kaywan, ichapis kay ofrenday apasaniña, pero lluqsisani iglesia manga maganasqa gozaywan, wawasniwan phiñanakuspa, entonces, Señor ninchayqa astawan importanciatawan sonqonchik limpu kananta. Makis ninchayqa necesario uku bañakunanchik, kay cuerponchis, kay hawa uyanchis tukuy masapalli mayllakunchik pero aswan importantega sonqonchikta limpuchakuna. Aswan importante yuyayninchikta limpuchakuna. Aswan importante munasqa imata ruwasanchik, parlasanchik
songonchik ukumanta orkumusan lluqsimusan chaykunas. Sichus noqa ch'ichichakusani songoita envidiaswan chismes ichari contraswan lluyaykunaswan chaykunaswanqa seguramente parlaynayqa ajinakanqa ch'ichillata contaminasqa ichari. Entonces señor watesmanta llamawanchik la atenciónta watesmanta rimarwanchik watesmanta waqaychawanchik sumaqta Diospaq palabrampi wasin ukupi kawsakunata ukurispa kana imarayku imaynata noqanchik kasanchik kawsayninchikpi makisninchikchu limpu kasan o songoyonchikchu limpu kasan iskani importantes hermano pero aswan noqanchikqa ruwanapaq makisninchik limpu kananpaq uyanchik limpu kananpaq tukuy ima limpu kananpaqqa honestidad kanan tiyan songonchik ukumanta brotamunan tiyan. Taskispa ñawpaqman munasqa hermano hermana noqanchik tarinchik waq historiata ichari maypi niwanchik warmi warmi niwanchik qosqa mikunata piman alqetusman niwanchik alqetusman. Entonces kay warmiqa cuentawanchik kay historiata invitashpa kayki kay libro de Marcos capítulo 7 24 al 27 nin ajinata cananea warmega Jesús pi creen chayqipata Jesús redqa Tiro nisqa chayqanman chaypi warmiwan wasiman yaykuspa mana munarqachu ni pipis paymanta yachanankuta. Entonces warmi uyarirqa Jesús chaypi kasqanta chay warmiqa ususin millay supayniyuq karqa chayrayku chay warmiqa hamuspa Jesuspa ñawpaqelmi pampaman q'umuykurqa chay warmiqa griego parlayniyuq karqa Sirofenicia llaqtamanta Jesustataq supayta Jesusmanta maytapuni mañakuspa wawanmanta supayniyuq orqonanmanta. Munasqa hermano kaypi warmiwan tinkunakusqa Jesucristo ichapis mana karqachu creyente ichari porque pay kasqa griego parlayniyuq niwanchik y Sirofenicia kay warmiqa ususin kasqa supayniyuq ukhunpi masqa llakiniyuqchus karqa hermanos qankuna yachaykichis pichus mamas tatas kanchik ichari wawasninchik aswan importante chayrayku kay warmiqa q'umuykuspa karqa Jesucristo chakiman tukuy fariseopis tukuy creyentepis ni chayta ruwasqaraqchu pero kay warmi pichus uyarirqa Jesucristumanta ichapis mana creerqachu paypi q'umuykuytawan yacharqa pichus Jesucristo Jesustari warmita nerqa ñawpataqa ñawpaqtaraq wawasqa mikhunanku tiyan saqsaykunankumanta mana allinchu wawasmanta antankuta qhechuspa alqetusman qaranaqa nispa warmita kutichirqa ari señor chaywanpis alqetusqa wawaspa t'akasqanku t'anta t'unasta mesa orapi mikhukuspa kanku nispa Jesús warmita nerqa chayta nisqaykiraykuqa ripullayra wawaykita supayqa lluqsiña nispa hinapi warmiqa wasiman chayaspa tarispa karqa wawanta puñusaqta siriyusaqta supay paymanta lluqsisqaña. Munasqa hermanos chay tiempopiqa Jesucristo yacharqaña imachus pasasqanta kay warmita yacharqaña ususin supayniyuq kasqanta payqa atirqa ichari chay rato niyta wawayki sanuña nispa sin embargo payqa declararqaraqi imarayku wawasniykimantaqa ichuyki t'antata ichari chay t'antatunata sasachinaknila tiyan wawasman ichari sin embargo kayta nisarqa porque pay respetarqa ichari Jesucristo hinaqa respetarqa chay leyes judiastaqa chayman hinataq kay tapuqtinqa kay warmiqa kutichispa karqa imawan t'ukurichiwanchik Diosnita ta Jesucristo
kay alqatusqa mikhukunku wawas mijusqankumanta chay t'una t'anta urmayusqa mesa uraman chaymanta mikhukunku alqatusqa nispa. Entonces Jesucristo chay nisqanwanqa wawantaqa yanapaspa karqa. Hermanos, noqanchik reparaspa kanchik imaynata Jesucristoqa noqanchikmanta dakun, noqanchikmanta hermanitos sumaqta llakin, sumaqta yachan ima faltawasqanchikta. A veces judíos hina, a veces Joaquín runas hinaqa piensanchik allin ruwasqanchik noqanchikqa chay suficiente ichari allin kasani noqawan chayqa sumaq, pero allin kana munasqa hermano hermana noqanchik runa masinchikwan chantapis Jesucristuwan. Kay warmiqa yachachiwanchik iskay lección hermanos, mana chay mana creyente kasqanqa payqa yacharqa, payqa creerqa Diosninchik palabrampi. Mana creyente kasqaqa kay warmiqa creerqa Jesucristo atiyninpi. Noqanchis pichus iglesiapi kanchik, sapa sábado rinchik, sapa atijtinchik diezmasanchik tukuyma, hach'asanchik diezmonchikta, hach'asanchik chunka mandamientosta, hamun pruebas llakikunasqa imaraykuwan hinata Jesús nis llakisqa willaya kanchik. Mana creek runastaq warmistaq munasqa hermano, astawan Jesucristuman creepunku, astawan Jesucristuman kutinku, creespa kanku atiyniuq kasqanta Jesucristo. Chayrayku kawsayninkupiqa experimentanku milagrusta bendicionesta. Si noqanchik Jesucristuwan kawsakusanchik sapa punchak chayqa creena tiyan Jesuspi, creesqanchik wiñanan tiyan, poderniyuq atiyniyuq Diospaq palabranqa mañakuyninchayqa Diosninchik t'akamanqa chay bendicionesta. Chayta noqanchikman yachachiwanchik kay historia ichari taskispa kasun ñawpaqman munasqa hermano hermana. Lección de escuela sabaticata millawanchikta ichari lección yachayta apamun noqanchispa. Maychusnin qalluwan inkasqa nin, qalluwan inkasqa. Ima historia kay kasan, invitayki Guatemanta ganki charinaykita. Kay libro de Marcos capítulo 7 versículo 31 al 37 qelqaspa saqiwarqanchik hatun historiata. Mayqan kasan kay historia. Jesús sanuyachin opa hok'arata nin. Tiro nisqa cheqanmanta lluqsispa Jesús rerqa Sidón nehta. Decápolis llaqtas chaypita Galilea qochaman. Chaymanta runasqa hok'ara opa runa pusamuspa Jesusman. Mayta mañakurqanku makinwan payta llankarinanta. Opa runa ichari hok'ara kasqa. Kay runituqa munasqa hermanos mana parlaq, mana uyariq. Entonces runasqa Jesucristuman atisqankuta apamusqanku, makinllatapish churanmankuta. Pero uyarispa kay hermano imata Jesucristo ruwarqan. Chanta Jesús chay runas chawpimanta waqnejman chay runata pusaspa karqa. Lingrinmanta dedosninta sat'iguspataq thoqayninwan qallunta lluqchirqa. Patata qhawarirqa, ayqos patata nerqa, efata nispa. Chayqa niyta munan kicharikuy nispa. Hermanos, kaypi raro ichari imaynata Jesucristo wakin milagrustaqa tokarqa, lluqchirqa, parlarqa, sanuyaporqa, oqarikorqa ichari milagrusa hina rikunchis. Pero kaypi algo especial ruarqa Jesucristo. Imata chay hok'ara runitutaqa primero dedosninta chinkaykuchirqa ichari lingrisnin ukhuman. Thoqayninwanta lluqchirqa nin qallunta. Chanta nerqa kicharikuy. Kay runitu parlarqa, uyarirqa hermanos. Chay pacha imaynatachus Jesucristo nerqa. Kicharikuy chay pacha kicharikuspa karqa.
Chayta uyariqkunata maytapunit ukuspa nirqangu tukuy imata allin ruwan huq'arasta uyarichin o basta parlachin nispa. Oh hermanos, kayqa demostrawanchik cosata. Diospaq atinenqa hatun. Diospa munaynenqa sapa uhninchikpaqa ashka kasan munasqa hermanos. Solo falta noqanchik creenata. Solo falta noqanchik kay runa onqosqa hina rinata usqayta Jesucristoman. Solo faltan hermanos noqanchik aycha runas chay warmi imaynata rirqa q'umuykuspa karqa chakisninman ahinata noqanchispis q'umuykunata payman mandamientos ninman faltawanchik hermanos. Mana chukukunallachu iglesiapi, mana uyarinallachu predicaciones hermanos, sino ruana tiyan, llamk'arina tiyan, ullaki tiempopiqa creena tiyan, sinchisayana tiyan paypi. Chayta yachachiwanchis kay libro de Marcos, kay historiaswan icharin noqanchis reparanchik Diosta atiniyuqta. Mana nipi kanchu hermanos, ni doctorespis nipi ichari a veces onqoykunasta declaración tiyan cancerniyuq tukuyima, pero Señor ninchega atiniyuq. Noqa yuyarikuspa kani hermanos, imaynataka hermana Linet parlari nispay, joven kasaqti hermanos, chunka watayuq kasaqtiqa noqapis mana gustawarqachu parlayta y kaykunan rikuwaykichis qankunaman grabacionesta tukuyman ruwayta, pero ma gustawaqchu. Wasimantapis ma lluqsimuqchu kani hermanos. Noqaqa qhawarikuq kani tiyasqa iglesiapi imaynata chay ñawpaqimanta sumaqta hermanos parlarimuq karqanku, predikaq karqanku, qhawariq karqani, aska gustuwan hermanos. Pachataq tiyakusaqti yahinata hermano Diosninchispis kanman hina hamuy niwani noqataq mana p'inqakuni manchikuni ama hermano nispa tiyakullasaq kaymanta nis makiymanta hapiytawan Dios hina hermanos payqa invitawarqa ñawpaqayman parlanapaq hamuy ni asirikuy qanpis parlarikuy nispa ima sutiyki chay hermano hame sutikuq karqa misionero chayamuspa karqa iglesianchikman. Chay invitación manta pacha hermanosqa payqa yanapawarqa chay p'inqaynita controlanaypaq, chay p'inqaynita chinkapunanpaq Jesus hinaqa payqa makiyta hap'iyuytawanqa hamuy kay hermanoswan ch'aqwarikusun nispa hap'ispa karqa. Noqa sienterqani hermanos maychus Jesucristo invitasawarman hina chaymanta pacha chikamanta pacha parlarikus karqani, chanta ñawpaqayman lluqsiq imaynalla hermanos, bienvenida qoq kay escuela sabaticapi tukuyima. Kunan rikuwaykichis noqata hermanos. Entonces, si chayta ruwan kay huq'ara runituwan chayqa, si chayta ruwarqa Jesucristo noqaq kawsaynipi chayqa, maska astawan qankuna rayku Jesucristo, wawasninchik kanchik hermano, wawas kanchik paypata, entonces astawan ruwayati noqanchikwan. Ichari chay experiencia karqa hermanos. Lección de escuela sabática tukuychanapaq parlawanchik t'antamanta. Chay t'antamanchu kasarqa manachu niwanchik ichari. Entonces chaypataq invitayki kicharinata machus kasan kay libro de Marcos capítulo 8 versículo 11 al 23. 11 al 23 niwanchik ajinata hermanitos. Chaymantaqa fariseos hamuspa Jesusman churakunarqankuni qayarirqanku pantachiyta munaspa paykunata munarqanku ichari señalarqanku Jesucristuta imaraykutaq kunan tiempo runas señalayta rikuyta munanku sut'inta nikichik mana ima señalpis ruwakunqachu kunan tiempo runasqa nispa ahinata nirqa Jesucristo chantani llarqata hermanitos ¿sí? Wakin discípulos yachachisqasninqa qunqaspa kasqanku nin t'antata apakuyta botepitaq kasaspaqa rikusqanku t'antayayuq kanchik nikusqanku chanta chay Jesustaq paykunata mayta nirqa allintapuni qhawakuychik fariseospaq levaduramanta hinallataq Herodespaq levaduramantapis nispa yachachisqasnintaqri ninakusarqanku
chaytaqa nin mana t'antata apamusqanchikchu nispa chayraykuchu niwanchik ajinata Jesucristo. Jesusqa chay nisqankuta yachachisqa paykunata q'amirqa imaraykutaq siminakusaykichiri mana t'antaykichik kasqanraykuchu manaraqchu yachaykichis nitaqchu entiendaykichis kaytari rumi sonqollaraqpunichu kasankichik nispa. Hermanos, kaypiqa Jesucristoqa rikuspa karqa imaynata wakin yachachisqasnin tutarikusqaku ichari imaraykuman apamuranchik t'antata qunqasqanchik nispa ichari. Sin embargo niwanchik kaypi Jesucristo nisqa paykunata k'amitawan chayllamantapuni qankuna preocupakuykichik acaso niwanchik ichari nitaq entiendaykichikchu acaso pi kasqani noqari manaraqchu yachaykichik nispa imachus kasqantari. Hermanos, kaypi imarayku Jesucristo ajinata k'amirikuspa karqa es que nisarqa discípulosqa sapa día paykunawan purik karanku pero astawan preocupasqa karqanku t'antankumanta mikunankumanta ichari. Pero ni Jesucristoqa preocupakuysi astawan allinchus manachus kasaykichis noqawan sonqoykichik ukumanta pacha chayrayku nisarqay qankunaqa ari allintapuni nikuykichis levadura Herodespas levaduramanta fariseos levaduramanta baqtataq qankunapis ichari nin urmasaykichikman astawan qankunaqa hermanos hermanas ni qhawaykichis astawan leykunasta allinta haych'akunchu manachu cena del Señor allintachu manachu mantel ojarisqanku ichari diaconisas diáconos allintachu manachu ruwasanku a veces ñawinchikqa qhawasan tukuy ima imitasta iglesianchik ukupiqa pastorninchik allinta ruwanchu manachu ichari. Pero ni Jesucristoqa astawan preocupakuna tiyan imachus kasqanta sonqonchik ukupi imachus kasqan hermanos porque kay ukumanta pacha simiqa parlanqa si mana allin kasan kay ukuy chayqa seguramente hermanos kawsaymi tukuy ima ruwasqayqa mana valor niyuqchu kanqa Jesucristo ñawinpi. Chayrayku niwanchiki reino de los cielos hermanitos tukuypis preocupakuna tiyan reino de los cielos manta. Entonces chay t'antaqa reino de los cielos hina ichari preocupakuna tiyan imaraykuchus chay t'antaqa Diospaq palabra ichari chantapis nillawanchikta sichusqan watejmanta oqarikuy munayki chayqa entonces trabajanayki tiyan sonqoyki ukupi ichapis ñawinchikwan reparasanchik tukuy imata pero qhawakuy ukuykita imaynachus kasqanta si ukuyki allin kanqa chayqa entonces hawaman lluqsimuspa kanqa allin runa allin hermano allin wawqimasi pichus waturikuq pichus waqllaq wawqimasinta pichus llaki tiempopi t'antanta makinta kicharin runa masiman. Pero si mana allin kayki ukuykipi chayqa criticayki parlariyki wasanchayki juzgayki hermanito oqariyki runa masiykimanta phiñakuyki maqanakuyki ichari mana allintachu risuyki kawsaynikipi negocioykipi ma oqarikunchu porque ukunchikpi manaraq allinchu kasanchik. Entonces kay tiempo dedicana tiyan noqanchik practicanapaq imaynatachus Jesucristo saqiqa qillqasqata ukunchikmanta pacha oqarikuna tiyan mayllakuna tiyan chaytapi ruwanqa Jesucristo hermano invitaqtiyki Jesucristota sonqoyki ukuman pero chantapis qampaq munaynikiwan ichari sima munayki chayqa ukuykita pichakuyta chayqa Jesucristo manima ruwayanqatachu chay yachaykunaswan hermano hermana munasqa wawqimasi saqispa kasayki kusqa noqanchik kay yachasqasta practicanapaq ichari mark'ayta pachimuyki tinkunakama kashan